Ole chibai vek ule vo inya chuan class 4 Hindi page 6 chapter 6 kan zir ho dona kan topic turatan chuan char aksar wale sabat ania a omzia chu horop pali manga word om thei thumal om thei te kan zir ho don ani amasa in Hindi in kachiaranga uluk deuin in lo ngai tha anga a meaning te hi karon soyanga in lo zia kanga in lo chin chha thlap don ania kan lo chiar chanang a za ga ra asgar snake rule sala gama salgam radish thara masa thermas flask bara gada bargat tree thingkung bara tana bartan utensils inchung bungbel kacha hala kachal jackfruit lam khuang sara kasa sarkas chama chamcham alema kan hmuang hian sakor tolai lir sara bata sarbat juice theitui oleti zong kha ania anhuaya mi hi kachiaranga in lo ngai thladon ania नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और लिखिए हेंग अन्वाया वर्ड थुमल इंजियाक ते ही chiar ula ziak chuak bok ro u ati ani kachiaranga uluk deuin in lo ngai tha anga chiar in lo zir ve anga in Hindi nota azia in lo zir bok don nya nal takazia in lo zir don anya sara hada sarhat dama kala damkal tana maya tanmai makha mala makhmal hara dama hardam ada raka adarak bara gada bargat sala gama salgam thara masa thermas kasa rata kasrat khacha mala khachmal acha kana achkan tara kasa tarkas chama chamcham dala daldal sara bata sarbat acha raza achras pala palpal bara tana bartan sara kasa sarkas nacha khacha nachkhach bacha pana bachpan pana ghacha panghach kacha hala kachal rama pama rampam oleti zong kha ania achiar te hi in lo ziranga in lo ziak chuak bok don ania next page number 30 kan lo enang heta hian anhuai dewa hian question number 1 alo oma इन शब्दों का वचनाभ्यास करवाया जाए हेंग अन्वाया वर्ड थुमल ते ही रीडिंग एक्सरसाइज लो nei ro u achiar lo zir ro u atini kachiaranga hei po hi uluk deuin in lo ngai tha anga kachiar zo a hian in lo chiar ve zel don ania na cha kha cha nach khach bacha pana bachpan dala daldal dhara kana dharkan thara thar hama dama hamdam pana ghacha panghach tara kasa tarkas tana mana tanman bara tana bartan kala kalkal rama pama rampam ti zong kha ani a question number 1 chu heta next page number 31 question number 2
in vakiu ko dhyan se pariye heng anhuaya sentence te hi nal takin chhiar zir ro u ati ani ole ka chhiaranga apia hian indu chuan a chhiar dan te hi in lo ziak don ania ka बरगद के पेड़ पर चढ़ो बरगद के पेड़ पर चढ़ो खा सलगम खाओ सलगम खाओ गा थर्मास मत तोड़ो थर्मास मत तोड़ो घा कसरत किया करो कसरत किया करो nga शरबत पीजिए शरबत पीजिए चा कटहल कचिए कटहल कचिए छा चाय में अदरक डालिए चाय में अदरक डालिए जा लुइस चुपचाप सर्कस देखो लुइस चुपचाप सर्कस देखो झा मुआनी दलदल में मत बेचो मुआनी दलदल में मत बेचो निया आप जल्दी जल्दी आजकल पहनिए आप जल्दी जल्दी आजकल पहनिए चा सरहद पर पहरा दो सरहद पर पहरा दो छा जौनुन हरदम शैतानी मत करो जौनुन हरदम शैतानी मत करो जा रमपम कम खाया करो रमपम कम खाया करो जा दमदम डोल बजाओ दमदम डोल बजाओ ना बान को तरकस में रखो बान को तरकस में रखो तीजों खा अनिया क्वेश्चन नंबर 3 चित्रा को पहचान कर उनके नाम लिखिए अनिया a picture te hi in enanga enge anni in ziak don ani hindi in zia tur ani a ama sabera hian tree a oma tree chu enge hindi in bargat in ziakang at second na a rule lem mo snake lem kha a oma enge ani in ziakang khatya angkhan sakor to lai ler po chuanin annoya mi te po hi nangma ni in he chu in ti ang o question number 4 kan lau en li ang वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए question number 4 a chuan heng annoya word malte te te hi inzia zom vekang ati ni a plus ja plus ga plus ra anya heng hi inzia zom vekang a ja ga ra ajgar tyang khan inziak zom don ani sa plus ra plus ka plus sa ti te po hi sa ra ka sa sarkas ti in inziak zom don ani chu tyang bokin anhuaya mi po sa plus la plus ga plus ma heng te po sa la ga ma salgam ti in tyang zelin adang hau zong po hi inziak zom vekang ti zong kha ani a he video hi in lo hlok pui nge ka be se ani